ule ka channel ka lo lo ma cheu title muang khanin makeup product cheng zanga man hnoi lam review pa in tutorial karon tidona tunang laya makeup tuite nge beginner te le lo tuina rei ve to ho I nge product man na cha man dan tur she lo te kha tyang te kha om ve thelu to go wangin I nge mizo tong nge tutorial karon tidona mizo tong ta khan makeup tutorial hi tam vak lawa nge ka shetlem chu ka shelo mar chu ka mulu tuk lawa chu wang chanin lo tang kai pui lo hlok pui nge ka be sia please in video hi bultanga top thlei mi lo en sakula like le subscribe te mi lo me sak ve thoring karan ngen chewa nikina chuan enge mu nom de te enge tiang lampang line makeup lampang line te le chi shan chang te po color on ti chau ve do na tun tu mi chu voi khatna ni wangin kalak khor lu tuka nge lighting te po hi du angin ala dik tok lowa chu wang chanin I aphuai lo yang anga mi lo en tla saktoring karan ngen cheu tuna video lo chanila emit ka in che dan hi lo thirang Amma sabira chon re-equal sunscreen kamang dona hi matte ania classic lai chon mana shi omde umi the mar chu ni pui lai le mai mom tan chuanin du thu sam ani he sunscreen hi ke pon man nom ka ti chuanin adota chuan Mama Earth Oilfree Moisturizer ania he thili amom hluam box I lawa man hi nuam reu topa anong atin aban chaboka foundation dei kai rei du lut tuka hi tips chikhatania in lo sheve me mi donya thil bana chan thila kai rei chin ka chuanin foundation chuanin Miss Clear Everyday Foundation le Fit Me Maybelline hi emi te panin combination hi thare ulu tuka ki an mani medium to buildable coverage nya ki en ula ka mai duk te po kha cover ve re ulu tuka chuanin ka shade value to description a karanda donya apani hian chuan ka blender man ki NY Bay ami nya atom sia achasya zaleti man le kane hi te hi purple a khani lo en ve donya chuan Swiss Beauty concealer ka shade hi 06 anya hethili chu concealer man tloma chun acha ber katingam sak achalutuk full coverage ni ve box ya amar chu an shade range so ka du thu sam lo dewa I du ain avar loma amar chu tu na ka mani chu mizo tena I kan mil pol tak tur shade anyang tu na kan lo blend lenga kan mit nuai val ti kha na lo ti re ve ni chu mo concealer man yan dark circle kan ti te le he kan vun rong rwal rem lo la he uneven skin tone ang chi kan ti ho mo hetiang thau te ati kai rwala chuwang chong concealer hi poimo lutuk makeup a chan hian uluk taka blend tur nya hi Swiss Beauty instant cover pan stick ani a shade nin ne ya hi a dark zok khania contour tan chon du thu sam ama hi a creamy to pa hi enge blend ta nuama pan stick na zong him mana nuam lo lut tuka blend te hi a har china an chang deuh shu china ma se he thili chu an nem lutuk he wax ang hian mo na mana nuam lut tuk bokta nova en VTU in enge cosmetic chan chin website ate ho te khan mo chuan art Rythym lip and cheek tint hei hi tun lai chu ka favorite ania mana nuam lutuk ama hi ngole hang tan pon amoi em veka a shade ming hi cherry ania shade thu man ne ya he shade hi enge minazong inanin me ber tura karin khania ka thlang fu khop me amoi ki tinung min pe ataka phesuna moi lutuk ania chan loose powder Miss Clear translucent nya 02 nya mo he thil chu cha over lo ka
thil ron man zinga hian amaro chu an mani price range a chuanin alak tlak ve lutuk ania han bake mai nante han highlight nante mo a tha ve lutuk Rimmel Stay matte hetili chu thalut tuka kumli vel ka mang to a alarna porei to a heklo buk sia ka ngai lo shima a lei theina tur chu hei nai ka te Amazon vela te po mang shanga mo atlom buk sia Rimmel ho shim hi an foundation te po kha chania lova envero I an thil chia an nei lutuk lo te kan ti te do ani chu ti khian ki ka bake ve deu ri do na kamin mul ka siam chuin kamin muli off camera in ka ti do na ka man hi Mars eyebrow palette ni hei po chalutuk a dark brown le gray ka mixa I kamin mul tan khian a moi tok cha adum kha chu dum ma gray po gray ma chan a brown po kha brown ma chuwang chanin an rong kha mixa lo dik zai mai ni eyeshadow chon he thili a chabun top wet and wild tania ama hi rose in the air ania a shade mingi a pigmentation hi mo a chabun topa shade shang an ne mar chu rose in the air hi an bestseller ani lo thailo a color combination an ronda a palette mi hi a chalu tuka ke ma pun ka mang rock deu hen hun to khi ka chale me ka lo thleng le chep to han pai chwa me te wal sama ma hi mo chuan Mars eyeshadow he thili highlighter te poni theyang chu leitur ka mu to lova khi anal zia khin mu em a chrome deuh te khin mu theim nal lut tuk he hi a kai rei box ya mo leitur te in lo la mu hlau ani chuanin le nge ru chuan eyeliner hi hei Swiss Beauty ni a an applicator hi thato bun to eyeliner noi thiam vak lo tan po noi swal har chuan lash a han Sensiar ka manga Swiss Beauty highlighter na ki po na lutuk ringot a glow thare ubok siamo ama hi sun kiss kan ti rong ang chi kha anya ma se ngo ponen in me thei vek tho heng hi chu adik thei vel vek ani a he glow book se highlighter pe chu pek khat bom khat hi akuma kum tlan dai ania chuanin liquid catsuit wet and wild thei hi shade min chu give me mocha ti ania he thili chu mi zong deu tho yan an lo du thin cha swala om lo tluk ani mitin mil ania nude brown lam ronga kaya ama hi mo amoi lutuk ringot in cha swal lawang cha vero a chalut tuk ringot kati zong ka makeup lo ti thei chu ni next video kanin mule cheu dan ya bye